الاحتجاجات بأن تضامن. الله يخليك، قالت لي غير تضامن مع السيد اللي في الحسيمه مشى ضحيه. هي حتى شي مغربي وحتى شي ديمقراطي ما يكون متفق معاهم في القضيه، ولكن ما خصهاش تكون السبب ديال التفرقه ديال المغاربه من طنجه حتى للقويره كلهم مغاربه، لان صاحب الجلاله ملي قال انا ملك ديال المغاربه كلهم، حنا تضامن مع العائله ديال الضحيه. وملي كنشوفوا الوالد ديالو هو بنفسه كيقول ما خصنيش ولدي يكون السبب الفتنه في الوطن، لان الوطن عندنا عزيز وعندنا زهر اللي عندنا ملك اللي كيقدر ينقذ الوضعيه. اما بعض السياسيين في المغرب اللي كيكبوا الزيت على العافيه، راه هذيك الكارثه يسكتوا احسن، لان حتى شي سياسي دابا في هذه اللحظه هذه هي ما ظهر يقول انا جيت نعزي، الا حتى كيصيفطوا من الملك. واش الملك غادي يشوف الصغيره والكبيره؟ يعني كيتسنوا الاوامر ديال الملك، الاوامر ديال الملك، لان ما شفنا حصاد حتى قالوا الملك مشي يعزي. وبن كيران هذا كفسها ملي قال لهم انا كننصح الناس اللي صوتوا عليا والناس المرشحين المنتخبين، ما خص حتى واحد يخرج احتجاج، لان هذه راها كارثه. ما خصش تخرج من الكلمه ديال السيد اللي هو رئيس حكومه اون افير كورونت. Premièrement, il est en affaires courantes et il est également formateur. Donc, ce genre de choses ne doit pas sortir de cet homme politique-là. Eh bien, donc, voilà. Je suis ici tout d'abord en tant que citoyen marocain et je suis originaire de Hoceima également. Et en tant que citoyen belge, je viens protester contre ce qui s'est passé là-bas au pays. Et donc, M. Fikri a été victime, qui nous a fait très mal parce que nous sommes tous parents et grands-parents. Donc, ce genre de... Nous ne voulons pas que ça se répète. Et que si nous sommes là aussi nombreux, mais que ça ne doit pas être une occasion pour séparer les Marocains. Ça, inacceptable.